Ima ovdje šta? Dobro večer svima. Vidim da vas ima u velikom broju, znači da umetnost u Kuršumliji ipak živi. Narodna biblioteka nastavlja da radi u svojoj široj djelatnosti, a to je da kao jedina ustanova kulture promoviše i svoje umetnike. Večeras imamo čast da predstavimo našeg sugrađanina Nikolu Velickog, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, uskoro će doktorirati, tako. Ja ću ovog puta, zato što se lično znam sa gospodinom, da izbegnem, pošto sam stručan, da kritikujem ili komentarišem radove koje je on radio i zamolit ću njega da nešto više kaže o svojim djelima. U velikom broju i đacima, hvala puno. Hvala direktoru biblioteke, Draganu Simiću, što me je pozvao da napravimo izložbu ovde. Uvijek mi je drago da u Kuršumliji napravim izložbu, a da kažemo da je povod moj skorašnji boravak u Parizu, gdje sam bio 3 meseca i opština Kuršumlije i predsjednik opštine su pomogli finansijski da mi omoguće da budem tamo 3 meseca, tako da većina ovih radova, sve nije većina, da kažemo pola, ovih radova je nastalo u Parizu, a skoro svi su i izlagani u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Tako da je to još jedan zgodan povod da se nađemo ovdje da vidimo šta smo radili. Ne bih mnogo baš pričao o radovima, često i kod svojih radova i izbegavam da stavljam nazive radova, jer volim da isprovociram, ili čak stavim jednu rečenicu samo kako se zove rad, volim da isprovociram gledalca, a također bilo bi mi drago kad bi svako ovu priču završio u svojoj glavi kako on misli da treba.